بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والتين والزيتون Encir bilen ve zeytun bilen kasem ki, وطور سينين Sina teği bilen kasem ki, وهذا البلد الأمين bu tinç şehir yani Mekke mükerreme bilen kasem ki, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم biz insanı şek şübihisiz en çıraylık şekilde yarattık. ثم رددناه أسفل سافلين Andın onu çıraylık yaratkanlık nimetimizge şükür kılmay asilik kıyganlıktan devzakka kaytırdık. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Fakat iman etkan yaxşı əməllərini qıyğanlar bunundan müstəsna. Bulağa üzülməz savab verildi. فما يكذبك بعد بالدين Ey insan, bunundan keyin, yani roşen delille bayan kılınğandan keyin, yeni nemişqa kıyametini inkar kılsan, أليس الله بأحكم الحاكمين Allah en adil hüküm kılgıcı emes mi?